أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى çeksir şükürler maqtovlar bolsun. Süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam salavatlar bolsun. Assalamu aleykum hormatly musulman bir tuğanlarım. Bugünkü sizlerge ayta turgan hutbabız жақшы құлық мүнөз туурасында. Allah subhanahu wa ta'ala A'raf surasının Al-İmran surasının 159. ayatında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge mınday dep qayırlat. Estağzu billah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sadakallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah'tan ırayımı menen sen alarga jumşaktık kıldın. Jumşaktığın menen sen alarga jumşaktık kıldın. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ Eğer de senin jürögün katı bolup alarga oroy muamele kılganыңda alar senin janыңdagılar senden alыстап kaçıp ketmek. Sen alarga sen keçirim suragın. Alar üçün Allah Taala'dan da keçirim suragın. Sen alar menen kengeşken maşvara kılgın. فَاِنَ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Eğer de sen bir işti kıla turgan bolsoň, Allah Taala'ga tavekkel kılgan, Allah Taala tavekkel kılgan adamları жақшы köret dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik milleti yüktölgönden kiyin köpçülük musulmanlar peygamberimizin hulk münözüne karap turup köptөгөн adamlar musulman bolgan. Oşonduktan Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde uşuntip kayırılıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatını sıfatlap жатат. Sen jumşak muamele kılgandığın üçün alarga jumşak muamele bolgondugu üçün al senin diniňe keldi. Eger de sen jumşak muamele kılbaganыңda jürögün katıp taş boğur bolgonуңда senin janыңdagı adamlar da kaçıp ketmek deydi. Bu ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sıfatını kanday ekenini sıfatlap жатат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul Kur'an'da kanday kulk münözdögön bolsa Peygamberimizde hakikatta Peygamberimiz oşol kulk münözge ие bolgan. Eger de siz baldarыңызды жақшы kulk münözdün iyisi kılığını kalasanız, anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sirasını, ömür bayanını köyrek okuңuz. Köyrek. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşul Kur'an'da Peygamberimizni kanday sıfatlagan bolsa, oşul sıfatga ие bolgan. Allah subhanahu wa ta'ala dağı Kalam suresinin 4. ayatında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatını aytıp, mınday dep aytat. Estağzu billah ve inneke le'ala hulukin azim. Sadakallahul azim. Albatta sen ulu kulk münözdün iyisisin dep Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aytıp atat. Peygamberimizin kulk münözünü kim aytıp jatat? Maqtab. Allah Taala. عن أبي درداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء. Abu Darda Allah razı olsun bu kişide Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kıyamet günü pendenin kılgan işlerini tarazıga koygan uçurda tarazını basa turgan en oğur nerse bul adamdın kulk münözü dedi. Peygamberimiz aytıp atat. Kıyamatta pendenin amalını tarazıga koygandı, tarazının basa turgan en oğur amal
бұл адамның құлқ мүнөзі дейді. Wa inna Allaha yabghidul fahishal badhi'a. Allah subhanahu wa ta'ala құлқ мүнөзі нашар адамдарға бұл ачуу менен карайт дейді. Ошондуктан келиңиздер, бұл құлқ мүнөздү оңдойлу. Biz құлқ мүнөзүбүз эгерде жаман болсо, адамдарга дагы жакпайбыз. Адамдарга жакпагандан соң Аллах Таалага кандай жагабыз? Ошондуктан пайгамбарыбыздын өмүр баянын көбүрөөк окуйлу. Пайгамбарыбыздын құлқ мүнөзүнөн үлгү алайлы. Балдарыбызды дагы ошол нерсе менен тарбиялайлы. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه الله razı olsun bu kişiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soraldı. Peygamber sallam soraldı. Adamdardı beyişke köbünçө kaysil nerse beyişke kirgizet dep oşol tuuralı suraganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Faqala taqvallah ve husnul hulq." Allah Taala'dan takvalık kılуу birincisi, ikincisi құлқ мүнөзү жакшылар dedi. Құлқ мүнөздү жакшы болуу ушул эки нерсе адамды бейишке киргизгенге себепчи болот дейді. وَسُئِلَ أَنْ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّارِ. Дагы суралды, эми дозокко киргизе турган нерсе кайсыл дегенде суралганда فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ. Peygamberimiz aytты, dozokko kirgize turgan nerse bul oz dedi, til. Ekinçisi bul avrat yerlerini aytты. Farj eki butunun ortası oşol uyat yerini aytты. Sebebi biz uşul kızıl til menen süyley berебиз, kızıl til menen. Бирок ушул тилдин айынан dozokko кирип кетишибиз да мүмкүн. Çoğunu hadiste aytıp жатат. Unvanul Bayan деген kitapta mıntıp aytıptır. Til tuğralu. Cemalul insan, kemalul lisan. İnsandın adam balasının suluğu bolusu bu tildin çeçendiğinden deydi. Tildin çeçendiğinden. Eğer de til menen süylöp bir nerseni elge dağına jetkere turgan bolsa al adamdı güldöte turgan bul adamdın tili deydi. İnnel beyana vel fasahata mimma yazinul insan ve yecmeluhu. Bul çeçendik adamdı güldötüp sulu kılat deydi. Kırgızda makal var mı esmi? Adamdın dangın çıgarganda til, tarpın kılganda til deydi. Sebebi Жақшы нерсени сүйлөп, тил менен жақшы нерсеге жеткирген да ушул тил. Бирок ушул тил менен зиян тартканыбыз да ушул тил. Ан Аиша радhiyallahu anha qalat: "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu innal mu'mina la yudriku bi husni hulqihi derecete as-sa'imel qa'im." Aisha radhiyallahu anha Allah razı olsun Ayşe radhiyallahu anha aytат, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uqtum deydi. Albatta mo'min musulmandı biyik darajaga tünü menen namaz okup kündüzü orozo karmagan adamlardın darajası biyik bolot. Oşondoy biyik darajaga jakşı құлқ мүнөз менен дагы жетет deydi. Jakşı құлқ мүнөз менен дагы deydi. Kebir bir tuğandarımız var, menin tübölük, mağa yaratkan uşunday sıfatlı verip koyup dur, құлқ мүнөздü. Uşunday bolsa ne kılayın deyip, adamlardan jürögüne tiye söylegen adamlar var. Bирок андай söylegen doğru emez, menin құлқ мүнөзüm jaman deyip. Al, bürödün құлқ мүнөзünü düşünüş üçün, al adamdın құлқ мүнөзünü düşünüş üçün. Bürögü söylese, al anın düşünü turgan atası, je olbosa apası emez. Menin құлқ мүнөзüm jaman деп, ошондуктан бирөөгө катуу сүйлөбөш керек. Себеби биз айтып эле жүрөбүз, ушул тил менен катуу сүйлөп,
Эгерде бир адамдын жүрөгүнө тилип алган болсоңуз, ал нерсе жүрөк эч качан айыкпайт. قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى الدرجة في الجنة وهو غير عابد ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك جهنم وهو عابد. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden. Bu kişi aytып жатат, pende жақсы құлқ мүнөз менен бейіштегі жоғору даражаларға жетсе болады дейді. Жақсы құлқ мүнөз менен бейіштегі жоғору даражаларға жетсе болады. Егер де ал ибадат қылбаса дағы дейді. Ибадат қылбаса дағы деген бұл жерде адамдың құлқ мүнөзін айтып жатады. Құлқ мүнөзі оңдығаннан кейін ибадат қылбай болса дағы болады екен деген мане емес. Бұл жерде адамдың құлқ мүнөзін айтып жатады. Ошондой құлқ мүнөз менен бейіштегі биік даражаларға жетсе болады дейді. Эми жақсы құлқ мүнөз менен 7 қабат дозоқ, жердің астындағы дозоққа кирип кетиши да мүмкүн дейді. Егерде ибадат кылып жатқан болса дағы дейді. Ибадат кылат, бирок құлқ мүнөзүн начар. Ушундай жаман құлқ мүнөз менен намаз окуса дагы бул дозоққа кирип кетиши мүмкүн дейді. Ошондуктан құлқ мүнөздү оңдогонго, бирөө менен бир иш кылганда жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылганга аракет кылайлы. Ан Абдуллах ибн Амр радhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أحبتكم إلي أحسنكم أخلاقا. Abdullah ibn Amr'in Allah razı olsun bu kişilerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, maga selerdin içingерден eң жакшырагыңар selerdin құлқ мүнөзүңөрдүн жакшырагыңар dedi да. Kimdin arаңардан selerdin құлқ мүнөзүңөр жакшы болгон болсо, мага Allah ошолордун ичинде selerdин арасында eң жакшысы ошол dedi. Құлқ мүнөзү жакшыңар, мага жакшырагыңар dedi да. Ошол жакшы құлқ мүнөздү балдарга үйрөткөнгө аракет кылайлы. Бул кече эле ушул жерде болгон окуя. Бир кошунабыздын баласы 100 сом акча таап келиптир. Акча таап барып, апасыга айтып жатпайбы? Апа, 100 сом акча таап алдым, эмне кылайын? Балам тезинен магазинге бар дагы мага султан чай алып кел, башка дагы өзүң керектүү нерсени ал деп. Ушундай құлқ мүнөз жакшыбы? Апасы ушул нерсени үйрөтүп жатса, эртең ошол бала кандай өсөт? Бирөөдүн акы, ошол нерсени ал бала билбейт. Ал нерсени ким үйрөтүш керек? Апа. Апа өзү ошентип үйрөтүп жатса, бала кайсыл жака барасың анан? Ошондуктан мындай нерселерди кичинесинен балдарга дагы үйрөткөнгө аракет кылайлы. Ан Аиша радhiyallahu anha قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. Ayşe radhiyallahu anha Allah razı olsun onlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kimge bul kiçipeyliktin, jumşaktıktın ülüşü berilgen bolsa, anda ağa bul dünyadagi jakşılıktın jana ahirettegi jakşılıktın ülüşü berilipti deydi. Kim эгерде bir jakşı jumşak bolup, elge bol kılgan mamilesi jakşı jumşak bolgon bolsa, jakşı mamile kılgan bolsa, oşol adamda aytıp жатат, oşondoy nerse berilgen bolsa, jumşaktık, kiçipeylik, anda bul dünyanın jakşılığının, ahirettin jakşılığının ülüşü al adamga berilipti deydi. وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Эгерде kimge bir jakşılıktın ülüşü berilbese, bir adamga jakşılık kılayın degen bir adamın жүрөгүнө бирөө жумшактык дагы жок, кичипейилдик дагы жок, жакшы кулк мүнөзү да жок. Ошондой нерсе берилген болсо, ал адам бул дүйнөнүн жакшылыгынан дагы, ахиреттин жакшылыгынан да куркалыптыр дейт. Унванул Баян деген китепте дагы мындай деп айтыптыр.
Men saqa khulquhu daqa rizquhu. Kimdin kulk münözü jaman bolgon bolsa, al adamdın rızkısı tar bolat deydi. Ali ibn Abi Talib dagı uşul tuuralı mınday dep aytkan eken, men karuma khulquhu ittasa'a rizquhu. Kimdin hulk münözü jakşı bolgon bolsa, hulk münözü al adamdın rızkısı keneyim bolat deydi. Oşonduktan hulk münözdü үйрөнгөн, hulk münözdü oңdaş üçün, oşol nersege hareket kılış üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jaşoosuna köýrөөк көңүл buraylı. Sebebi bizge buşul turmuşta körsetip üýretip ketken kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Enbiya suresinin 107. ayetinde aytat: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah Teala aytıp jatat: biz seni bul dünyege rahmet üçün jönötkönbüz. Bul dünyege rahmet üçün jönötkönbüz. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkatda oşol nersege tatıktı insan ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberçilik жүктөлгөндөн кийин 10-njy жылы Taif şahrına sapar alат. Bul Mekke'de uşunçalık peygamberimizga kısım köp bolgonduktan oşol Taif şahrındağı Sakif degen uruu bolgon. Taif şahrında Sakif degen uruu bolgon, oşolordan kolдоо суроо максатында. Эгерде ошолор мусулман болуп калса, кичине менин ушул динди жайышыма себепчи болобу, түрткү болобу деген максатта Taif шаарына жөнөйт. Zayd ibn Haris ökü аны жанына алып алып Taif шаарына барат. Taif шаарына барганда жакшы күтүп алабы? Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Taif шаарына барганда 10 күн туруп калат. Алардын башчыларына ислам динине киришине чакырат. Ислам динине. Бирок эмне болот? Кабыл кылбастан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды шылдың кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Taif шаарынан кууп чыгат. Таш менен ташбаранга алып, Taif шаарынан кууп чыгып, Zayd ibn Haris Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды таштан коргоюн деп калкан болуп тосот. Тоскон чакта дагы тосконуна карабай Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга таштайып канчалаган кандар агат да. Ушундай кордук менен Taif шаарынан качып чыгат. Taif шаарынан качкандан кийин бир бактын астына барып, ошол жерде колу бутун жайып олтурган учурда ошол бактын ээси алыстан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды аңдып карап турган болот. Анын Аддас аттуу колу бар болот. Аддас деген. Аддастын колуна бир аз жүзүмдү берип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кабар алып келиш үчүн жиберет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга алып келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бисмиллахир-рахманир-рахим деп жүзүмгө колуну сунган учурда бисмиллах деген ысымды угуп, жанагы Аддас башкача болуп кетет. Андай сөздү уккан эмес Аддас. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кененирээк сурагандан соң, ошол Аддас Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул динди кененирээк түшүндүрүп берген соң, Аддас мусулмандык кабыл алат. Андан чыккан соң жолдо баратса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үстүндө бир нерсе көлөкө кылып келаткандай болот. Караса, Жабраил алейхиссалам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үстүнө көлөкө кылып келе жаткан болот. Жабраил алейхиссалам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтты: Аллахтын элчиси, сизди бул Taif шаарында канчалаган кордукту көрсөттү. Ташбаранга алып сизди бул жактан кууп чыкты. Сиз бир дуа кылыңыз. Азыр мен мо тоолордун периштесин алып келдим. Уруксат берсеңиз, ушул тоодо алып барып ушул Taifтин үстүнө бастырып салайлы деди. Эмне деди? Жок, ва ма арсалнака илля рахматан лил алам. Мен бул дүйнөгө рахмат үчүн келгем. Бул караңгылыкта жүргөн адамдарды ушул бойдон өтүп кетпесин, туура жолго киргизейин деп ошол максатта мен келдим. Мен буларды бул жөн эле өлүп кетишине каалабайм деди да. Азыркы
Учурда кейбір туғандарыбыз намаз оқыбаса кафир ордунда көрөт. Кафир ордунда көрөт намаз оқыбаса. Бирок милдет бул окуш. Бирок кафир ордунда көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям караңыздар сыпатына. Кандай кулк мүнөзгө ээ болгон. Болбосо канчалаган кыйналды, башы жарылды. Ошол жерде алып барып ошол коомду жок кылганга кудурети жете беле дуа кылганда? Жетет. Бирок пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнө караңыздар. Ал нерсени каалаган жок. Ва ан раджулин мин Музайната радияллаху анху кала: "Қалу я Расулаллахи ма хайру ма уътиюл инсан." Музайната деген bir коомдон bir киши келип, bir киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Калу айтышты: Аллахтын элчиси, адамдарга берилген жакшылыктардан жакшысы эмне? Адамдарга көптөгөн жакшылыктар берилген. Ошонун ичинен жакшысы эмне дегенде, кала ал-хулқул хусн. Кулк мүнөзү жакшы болгон болсо, ошол эң жакшы деди да. Кулк мүнөз, эң жакшы кулк мүнөз, ошол нерсе жакшы деди. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الحواج الجواد ولا جعضري. Вахб ибн баласы Харис, Аллах разы болсын бұл кишиден, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: бейишке кирбейт. Жаввал деген бұл хулк мүнөзү начар адам. Хулк мүнөзү начар адам. Бирөөгө сүйлөгөндө дагы жалганды сүйлөйт. Жалганды сүйлөп, гыйбаттан сүйлөйт. Бирок хулк мүнөзү начар адам деди. Бул адамдар бейишке кирбейт деди да. Ошондуктан ушул хадисте айтылган адамдардын кошулуп калбайлы бул туугандар. Ошондуктан хулк мүнөздү оңдогонго, бирөө менен мамилек кылгандагы хулк мүнөздү оңдойлу. Анас ибн Малик, Аллах разы болсын бул кишиден, бул Анас ибн Малик Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хулк мүнөзүн айтып мындайды баяндайт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул Анас ибн Малик кичине болгон болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бир ишке жиберип калат. Бир жерге барып келчи деп. Анас ибн Малик анан мен бара албайм деп айтып коет дагы, андан кийин өзүмдөн өзүм дейт, мен барбай койдум, айтканын кылбай койдум деген ойдо калып, анда мен өзүм менен барайын деп жолго аттанып калат. Жолдо баратса, базарда жанында жаш балдардын ойноп жатканын көрүп калат да. Анан ошол жаш балдар менен ойноп калат. Ойноп атсам дейт, артымдан бирөө келип, артымдан мүрүмө коюп бирөө деп кармады дейт. Карасам, Аллахтын элчиси жылмайып турат дейт. Акырын келип, Анас ибн Маликтин желкесине коюп, күлүп турат дейт. Карасам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дейт: мени жумшады эле дейт жумушка. Анан Унайс деди. Унайс деген Анастын кыскартып, атыны кыскартып эркелеткендеги аты Унайс экен да. Унайс, мен сени жумшадым эле, ошол жумушка эртерээк бар деди дейт. Караңыздар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушунчалык кичипейил, жумшак, ушундай кулк мүнөзгө болгон. Азыр бизчи балабызды жөнөткөн болсок, тиякта ойноп аткан болсо барып эле көчүгүн этебиз да, туурабы? Пайгамбарыбыз андай сыпатка ээ болгон эмес. Анас ибн Малик Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сыпатыны ушунчалык көркөмдөп айтып берип жатат. Ва ан Аиша радияллаху анха قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حسنت خلقي فأحسن خلقي. Айша радияллаху анха, Аллах разы болсын бұл энебизден, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таалага кайрылып мындай дуа кылчу эле дейт: Аллахым,
meni ушунчалык кооз кылып жараттың. Fa ahsin khuluqi. Menin кулк мүнөзүмдү дагы ошондой кооз кылгын деп. Пайгамбарыбыз караңыз, өзү кулк мүнөзгө ээ болгон. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү Кур'анда кудум баяндагандай болгон. Кайра дагы дуа кылып жатпайбы? Аллахым мени ушундай кооз кылып жараттың. Менин кулк мүнөзүмдү дагы ушунчалык кооз кылгын деп. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. Ömer radıyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, bu uyaluu dagı жақшы кулк мүнөзгө кирет. Uyaluu жана иман бул уйдун эки мүйүзү сыяктуу дейт. Эки мүйүзү сыяктуу дейт. Эгерде биринчисini көтөрсөңүз, экинчиси да көтөрүлөт дейт. Эми Ибн Аббас радıyallahu анхунун риваят кылган хадисинде айтат, эгерде ал экөөнүн бирөөсүнү алып салсаңыз, кийингиси да алып салынат дейт. Жок болот дейт. Эмне үчүн бул нерсени айттым? Азыркы учурда уят деген нерсе калбай калды. Бул хадисте айтты, бул уялуу менен уялуу, анан иман ошол уйдун эки мүйүзү сыяктуу дейт. Экөө жакын турат. Иман уялуу кетсе, иман да кетет. Азыркы учурда караңыздар, канчалаган карындаштарыбыз жылаңачтанып көчөгө чыгып кетти. Эмне үчүн бул хадисте айттым? Акырында айтканымдын себеби ошол нерсеге да көбүрөөк көңүл бурайлы. Эгерде Кыргызстаныбызды, өзүбүздүн мамлекетибизди түптөйүз, жакшы мамлекет кылайлы десе, анда өзүбүздүн үй бүлөдөн баштайлы. Кулк мүнөзүн, балдарыбызды, өзүбүздү, кыздарыбызды уяттуулукка чакырайлы. Азыркы учурда эгерде көчөгө чыксаңыз, кыздардын жылаңачтарын көрүп, алар эмес, биз уялып калдык. Көрүү уяласың. Аллах субханаху ва таала ошол ар бир айтылган хадистерге амал кылуучулардан кылган болсун. Жана ошол аятта айтылган, хадистерде айтылган жакшы кулк мүнөздөргө жараткан жалпыбызды ээ кылган болсун. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.